U istočnoj Slavoniji i zapadnom Sremu kao da se malo ili uopšte ne haje o poštivanju dokumenata o primirju i njegovoj kontroli. Evo i najrečitijih dokaza. Idemo redom. Na poziv Radio Osijeka danas se zaposleni u gradu na Dravi nisu uputili na posao. Njihov grad je već u 5 časova ujutro napadnut snažnom minobacačkom vatrom iz priobalja Drave, tačnije iz Baranje. Iz sela Mece i Darda već nekoliko časova puca se i na Bilje, posljednje uporište mupovaca i gardista u Baranji, dok je 50-ak projektila palo i na Laslovo, odnosno Retvalu. Lokaliteti eksplozije i visina materijalne štete još nisu poznati. Na Vinkovačkom području vodio se pravi minobacački rat između Markušice i Antina, te Vinkovaca i Mirkovaca, uz napomenu da je u Vinkovcima od sinoć uveden policijski čas i to od 23 do 5 časova ujutro. U selu Berak, nedaleko od Vukovara, sinoć je napadnuta jedna oklopna kolona kojom prilikom je oštećen jedan tank, poslije čega je vojska snažno uzvratila i tom prilikom poginulo je i ranjeno oko 50 pripadnika takozvane nacionalne garde. Danas prepodne vest još nije potvrđena u selu Oroliku. Došlo je do oružanog sukoba između pripadnika srpske i hrvatske nacionalnosti, gdje je bilo mrtvih i ranjenih. Iz Borova naselja ponovo je došlo do oružane provokacije prema pripadnicima teritorijalne odbrane Borova sela. Tom prilikom povrijeđeni su i položaji koje pokrivaju jedinice Jugoslovenske narodne armije u zoni razdvajanja dveju sukobljenih strana. Dakako uslijedio je energičan odgovor. Jaka minobacačka vatra nije mimoišla ni Mitnicu, Trpinsku cestu i Gornji grad. U Radničkoj ulici poginuo je građanin Vojislav Macura. Velika lavina minobacačkih projektila sručila se i na selo Bogdanovce, gdje je pričinjena velika materijalna šteta. Zbog toga smo naprosto primorani da iz vlastitih već provjerenih izvora informacija koji su se do sada pokazali istinitim izvješćujemo o stanju posljednjih dana s ovog ratišta. A trenutno prema dojavama okupatorska vojska i okučanski teroristi mitraljetskom paljbom i iz ostalog lakog i teškog naoružanja napadaju položaje snaga Ministarstva unutarnjih poslova i Zbora Narodne garde na svim frontovima. Najžešće borbe vode se u širem okružju Okučana kod nadvožnjaka Vrbovljani, a i na južnom frontu oko Nove Varoši, koji su srpski rezervisti i pripadnici tenkovske jedinice iz sastava Banjalučkog korpusa prije 2 dana sravnili sa zemljom. Iz posavskih sela istočnog dijela općine saznajemo da se u mjestima na bosanskoj obali Save oko Bosanske Gradiške srpsko pučanstvo ponovno naoružava i da se sa srpskim rezervistima sve više utvrđuju na položajima u Savu i pucaju na susjedna slavonska sela.